Ahanbada Maruiba Pau, Manipur University Muslim Welfare Association Mamwage Mapansuba Freshers Come Farewell Meet Lisingani Kunithoi Ngasi Pangthokre. Amade Fit India Campaign Committee Amade Fit India Club Manipur University na Sinduna World Bicycle Day Thoram Manipur University da Pangthokre. Pony TV gi nungtil gi pau mideng tabir basingbu Bidyasana taram nokchari pau sandok na pizari ngasi Manipur University gi MIMS Auditorium Hall da MLA Sek Narul Hashana athoiba mitunglen oiraduna Manipur University Muslim Welfare Association Mamwagi Mapansuba Freshers Come Farewell Meet Lisingani Kunithoi Pangthokre Chief Guest ki warol piroduna MLA Sek Narul Hashana mioiba ekhoina kaidongnungda matam manghal loidabani Matambu Mirai Rabadi Ekoina Tauning Liba Tabak Tobada Mapung Fabangam Loy Matamna Kanabasu Ngaibidabana Ekoina Tabak Toba Matamda Matam Chana Tobagi Hinabi Tamgadabani Haina Fondoke Mahakna Makha Taraduna University Asina Piriba Kudong Chaba Sing Ningtina Mahiroi Singna Lauduna Tungda Matik Chaba Mioi Ama Oiba Ngamna Bahonagadabani University Asigi Mahiroi Singna Su UPSC na Lauba Exam Singda Saruk Yaraduna Mai Pakpa Ngamna Ba Amadi Mahiroi Singna Satragi Punsida Lairingai Matamda Honaba Yaba Honaduna Samas Asida Kanaba Piba Ngamba Mioi Ama Oiba Ngamna Bahonabiu Senior Student Singna Su Junior Singbu Guide Tobibagi Hainabi Tambigadabani Amaga Mateng Pangnaduna Mahiroi Singsu Tabak Tawinaba Amasung Masigi Kanaba Singsu Fongdoke Makhatana MLA Sek Narul Hashana Mahiroi Singidamak Mahaki Maikaidagi Angamba Mateng Tawduna Lakli Makhatana Su Lepalaitana Tawkigani Hainasu Haike Mamwana Ngasi Sinbiriba Function Asidagi Hena Chauna Mathangi Chahida Sinbangamba Oibiduna University Asigi Asidagi Research Scholar Kaya Marum Postgraduate Kaya Ama Puthorakpa Ngamba Oibiu Haina Borsu Piramke Manipur University ki Senior Assistant Registrar Exam Nodal Officer Minorities Alhas Anishul Alam Department of Biotechnology MUG Assistant Professor Dr. Hamidur Rahman Musugi President Sanasam Steven Singh Mamwagi President MD Jakariana Thauram Asigi Maru Oiba Mioi Singh Oike Thauram Asida Satra Satri Research Scholar Satragi Luching Basing Su Sarugyake Music piece is hen Fazava, henna bonding henna legadova, road solic legadova, a quiggy road map of me to a blueprint later road map, Adugi Maka, the Tapatum in Avatar Gadi, win-win situation we can ever. Anna, Sahia Mada, Anu Boyque, MA postgraduate, MA MSc, Saniva Satri Satra, Lake, who may take on the graduation with a Patung and Tungamba, colleges in the Gi. So, what the MU the Kamana means and Gani Kamana. MA admission fangani khangda high reversing the awareness piba makak da kar leya aware hen ba makak da kar leya putomina ba puna phamina ba dialogue discussion argument constructive argument not destructive argument high reversing se toraga life is a great challenge life itself is a greatest challenge you have to overcome it overcome to overcome the factor and time and money. Matambu phasana meticulously used to rubber, paisaba meticulously used to rubber. Everyone will excel. Fit India Campaign Committee Amadi Fit India Club Manipur University na Sindna World Bicycle Day Thoram Manipur University da Pangthokre Fit India Freedom Rider Cycle Rally Asi Varanna Ningkha Tamlakpa Chahi Humfudaraga Manga Surakpagi Bharat Sinba Thungna Pangthokleba Azadi Ka Amrit Mahotsav Ka Mari Lenana Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India ge Midyam Makhada Pangthokpani Ngasigi Thauram Maduda Langthabal AC ge MLA Karam Shyam Manipur University ge VC and Lokendra Singh Fit India Campaign Committee ge Chairman K Jugendro Singh Fit India Club ke Chairman Professor M Premjit Singh Olympia Shol Olympic KH
थोइबा सिंह अमदी सकनाइरबा फिल्म एक्टर हमोम सदानंदना अथोइबा मिथुंगलेन अमदी थौरमपु ओइना सरुक यादुना मणिपुर यूनिवर्सिटी के ट्रैफिक आइलैंड दगी हौदुना पुन्ना महिरोइ चहुम मुक्का लोइनना नंबोलगी माइबम लोकपा चिंग फाउबा साइकिल राइड अदु चटखे Internal Quality Assurance Cell ICAC Department of Sociology Eskulla Women's College Nambol Manipur Amadi Art of Living Imphal Manipur na punna khutsamnaduna nongmagi oiba life skills and mind management gi hiramda sensitization program ama college asigi conference hall da ngasi pangthokre Thauramadu Eskulla Women's College Nambolgi Hanagi Principal Professor S. Chandrakumar College Asigi Principal Dr. W. Robindro Department of Sociology gi Head Assistant Professor Dr. S. Bhogendro Art of Living gi Senior Faculty Member Singh Laishram Dixon Amadi Razek Rahmanna Athoiba Mithunglen Singh Amadi Wangangloi Singh Oina Sarugyakhe Thauramadu akhang ahei singna miyoibana wakhal leitana nungaina hingbada changba machak sing taugadaba tauroidaba thabak singgi wangangduna miyam punna taminakhe Dr. S. Bhogendro na phongdokhibada miyoibagi wakhal asi ningthina khanthabang ngamlaba amadi wakhal asi manage tawba ngamlagadi awaba kaya thingnaragasu laina wadabaga manaba maramna undergraduate mahiroi sing angang singda mind manage tawba ngamnanaba amadi Hana Mangjona Kanghanaba Pandamda Tauramasi Pangtokpani Haike. Laimanai Youth Club Yairipok LYCY na ngasi Thadorakba Cherol amagi matung ina ngarang ayuk pung tararom taba matamda Yambem Community Health Center Yairipok ta duty taduna leiba Dr. Amom Jotinda nongmay namduna aki akhang nanghanduna hatkani tauramba thodok adubu Laimanai Youth Club Yairipok LYCY na akan ba mawongda condemn taurakli ahing nungthil khangdana Mathau Tauriba, Mioibagi Punsibu, Asibagi Kayatagi, Kananaba Honariba, Dr. Amada Aki Akang Nanghaliba, Mioi Asigi Mathakta, Maralgi Oiba, Matik Jaba, Dandi, Bibi Bagaloinana, Asigumba, Tawong Asi Matungda, Amukhanna, Tokhan Biraktanaba, Apil Taurakli. World Environment Day Lisingani Kunithoigi Thauranga Mari Lainana Tree Plantation Amangasi Pangaida Leiba Ram School da School Asigi Chairman Oiriba Dr. Kalaga Loinana Pangthokre Thauramada School Asigi Principal MD Anzar Khan Amadi School Asigi Senior Teacher Oiriba Sumeru Thapasu Sarugyakhe School Asigi Chairman Dr. Kalana Phongdokhibada Only One Earth Haiba Hiramda World Environment Day Lisingani Kunithoi Asi Pangthokpani Loinana Hauzik Aikhoina Leiriba Amatangairaba Pitribi Asida Leiriba Aying Asagi Khetnaba Kaya Asi Uchara Kaya Ama Thazilabadi Asengba Nungsit Nungsa Fangani Amadi Fataba Carbon Dioxide Su Uwa Sing Aduna Chupsinduna Asengba Nungsit Thadorakani Haina Haike Tree plantation tauba asina yamlaba sa uchek singi laifam su pibada natana air pollution dagisu ngakthokani haina phongdokladuna miyoibana hingbada changdraba yadraba potlam kaya su mahusa lairembi imana piri haina su phongdokhe Paugi marak thadna dem break ama
ब्रेक के मतुंगदा मखा तब पाउ पिजरी इम्फाल ईस्ट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा अंड्रो पुलिस स्टेशन कोनबा अंड्रो संथई नेचुरल पार्क मनाक्ता सखंगदब सिंगना थमलंबा ओइगनी चिंगनाबा भोममा ngarang ayuk pung 8 ka makhairom tabada thengnare hairi पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इना भोमसी अंड्रो संथई नेचुरल पार्क मनाक्ता लैबा कीस्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ना पाइखटलिबा वाटर सप्लाई स्कीम गे सेंगत सागलिबा नन मणिपुरी सिंगी लैफम ओइरिबा खोलागी मनाक्ता थमलंबनी हाइरी अदुबु अयुक पुलिस की वोम एक्सपर्ट टीम अमा लाक्तुना असोई अंगाम याउदना लखटख्री हाइरी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर द लैरकपा नंबोल फोइजिंग दगे लुक्राम संजोय चही कुंट्रा निथोय अपोकपा रघुमनी लैखिदबगी थौदोक्ता चेनबा मियोय अहुम नंबोल पुलिसता सरेंडर तौरकले लोइनना ngasi कोर्टा पुथोकलगा पुलिस कस्टडी रिमांड लौथरगनी हाइरी हौखिबा सगोल सेन नुमित के नुमिदांग पुंग मापन रोम ताबा मतमदा सेंटर गे मियोय सिंगना लुक्राम संजोय मसा ngamdre हाइदुना नंबोल द लैबा सायोल हॉस्पिटल दा पुखलखे अदुबु हॉस्पिटल के डॉक्टर न सीरे हाइना कंफर्म तौरखे थौदोक असिगा मरी लेनना पुलिसता सरेंडर तौरख्रबा सेंटर गी मियोय अहुम अदुदे फोइजिंग अवांग लेकाइदगे वारोइफम जगत चंद्रा चही कुंट्रा माथोय अपोकपा इबोचौबा क्वाकथल निंगथेम कोलदगे लाइफाकपम प्रेमानंदा चही कुंट्रा मापन अपोकपा पोलेंड्रो अमसुंग खुराई कोंगपाल चिंगाबम लेकाइदगी तखेलमयुम टिंकू चही कुंट्रानिथोय अपोकपा लैखिद्राबाद देवेन कवी मिसी असिगी मतंगदा फोइजिंग अवांग लेकाइद लैबा कम्युनिटी हॉल दा मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना कमिटी अगेंस्ट द कस्टडियल डेथ ऑफ संजोय कौबा जेएसी अमा सेमख्रे जेएसी असिगी कन्वेनर नाउसेकपम सिंहजितना लैखिद्राबा संजोय मिसीगी मतंगदा असेंगबा लंगला लंजिन फंगद्रिबा फाउबा अमदी चेनबा सिंह असी की मथक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखट्रिबा फाउबदी असिबा हक्चांग लौखिरोय हाइना फोंदोखे ममांग चिंगी सोरा खुनुता लाइफम लोकनुंग लाइचिंग खुनखा अमदे कैराव पोकपी एरिया की मनुंगदा निंगसिंगबा थोक्ट्रबा मतमदगे इपा इपुसिंगना इंखोल कोइदुना मही मरोंग मना मसिंग थादुना योंजरगा इमुंग मनुंगी जीविका ओइदुना हिंदुना लाक्लिबा मफम असिबो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना लौसिलगनी हाइबगी मवोंगदा हौजिक लमसिंग असी थादोक लोइदबगी मरम पियु हाइबा सो कोस नोटिस पीबा हौरकपगा इरोइनना पुवारीगी ngalingay matamdagi lairakलबा कक्चिंगी लमसिंगबो सिंगनादुना हंदक डीसी टेक्नोपलना कक्चिंग लमखाइबु टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चली हाइना पाउचे सिंगदा फोंगलखिबगे मतंगदा हयेंग जुनगी तांग मंगागी नुंगथिल पुंग अनि ताबा मतमदा कक्चिंग सुमक लेकाइदे लैबा जनरम हॉलदा कक्चिंगी प्रजा सिंह सोशल वर्कर क्लब एसोसिएशन एनजीओ सिंह यावना मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकलगनी हाइरिबा मिफम असिदा प्रजा ख्वाइ पुमनमकना सरुक याबिननबा ममांगचिंग कमिटीना मियामदा खंगहलकले ngarang ayuk pung mangarom taba matamda akaknaba pau ama fangbadage Thobal district police ke kangbuna Tolan village tage Molan village chatkiba lambi paringi salam patongda Thobal commando ge team amadi tarataruk suba AR ge apunba kangbuna frisking amadi checking gi thabak chathabada micra car registration number MN01Z 7056 da lakpa मियोय अमा कानी केजी निपान गा दशमिक मापन गा कोनना फारे हाइरी फारबा मियोय अदुदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के निंगेल मोलन विलेज तगे सातमिनथांग किबगेन एलाइस मिनथांग चही कुंट्रा निथोय अपोकपा लालसात किबगेन कवी फागदलबा कानी सिंह अदु चौराकना लुपा लाख अनि लिसिंग मौद्रानी थोइरोंगी ओइगनी हाइरी फारबा मियोय अमदी पोटलम सिंह अदुगा कोनना नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन दा खुत्सनख्रे हाइरी बीजेपी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना मोदी की लेंगांगना भारत चही निपान मपुंग फाना शासन तौरपगी सिंथाबा ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट असिगे मनुंग चनबा निंगथौखोंग बाजार द लैबा मिनिस्टर के गोविंदास के युमदा बीजेपी की प्रेसिडेंट ए सरदाना अथोइबा मिथुंगलेन ओइदुना पांगथोखरे तौरमदुदा ए सरदाना लेंगाक असिना हौखिबा चही सिंगदा मियाम की दमक तौखिबा अफबा थबक कया लाइरबा कयागी तेंगबांग अमदे मखल कयागी स्कीम कया पाइखतुना तौखिबा मियामगी मतंगदा पल्लदुना पाइखतलिबा थबक पुनमक असि पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादनी हाइना फोंदोखे तुंगदा वर्क्स अमदे यास मिनिस्टर के गोविंदास नसु पीएम मोदी ना लीचिंग मखादा भारत ता
honglakliba kaya singthaki thoramadudha MLA T Robindro S Pemchandra ex MLA L Radhakishore M Prithviras amadi atai BJP gi state amadi Bishnupur district ki luchingba kaya su saruk yakhe Aroibeda Maroiba Pau Mukhana Manipur University Muslim Welfare Association Mamwage Mapan Suba Freshers Come Farewell Mid Lisingani Kunithoi ngasi pangthokre Amade Fit India Campaign Committee Amade Fit India Club Manipur University na sinduna World Bicycle Day thoram Manipur University da pangthokre Poni TV ki nuktil ki pau meeting tabiri basing bo kanena ba yathang ni jari